Kum kadak kajinglek kemen nya kajingyok like luit kari India, ka National People Youth Front Women's Wing, juang ka 2 Juwai constituency haga kat South Rik Nailar, kalapun nya kajingyakop marathon kabatim, kum ka Develop India Marathon arza April, halor kapang, Run for Honoring Freedom Inspiring the Future. Ha kani kajingyakop laya shimbenta haduk kendai pongut kisamla shinrang pat kentai, kibakat pras nem shaneng, kapa sedang na madan kiang nang ba stadium bat yaitling ba ya kasrok salini colony mi mentedu bypass jingking mi mentedu juwai bypass na DC office gate laban New Hill latat lebo bat penkut biang hamadan kiang nang ba stadium ya kani kajinga kop lawan ban kawe lama da kongsan ma lamprang poktai Divisional Soil and Water Conservation Officer ha kajingdon lang uma oktomewat lamin nominated MDC JHADC ka kongpen shai hun lalu kabade ka President NPYF Women's Wing kong wan bahalang dekar Secretary NPYF Women's Wing ha kani kasni la sam kusnam ru shabarok kinong jam ha ka ba ka first prize kalong hinyo hajar tingka second prize san hajar tingka third prize lai hajar san spa tingka but Marsha jartingka Shakibawan ba Sao San but Henryo. Na kalyang kishinrang lawan baningkong da usin miki kendan baar nyaw da odkar but balai ki shla barok laingot kidei nakasnong sabak muswang. Na kalyang kikintay lawan baningkong da kamarwa shla baar happiness pawa but balai prui pawa barok laingot kidei nakasnong sabak muswang. Lasam ru ya kekusnam kerpang sya uriki liwat bat ka romika perto kinongya shimbentai ke bala kamrang ba. Women's Wing kepada Emet Pranang Nina atau Emet Pranang Nina step Nina Develop India Freedom Run Organization Network siapa yang berfungsi di Pondok Amal untuk Umar Jani dan yang LP Travelok Umar Tolemen. 그래 잘 정도.